Da li čujete kako nam govore? Tako nam je Bog pomogao. Hvala! Hvala Ivanu Ivanoviću koji nam se obratio u ime Pokreta naših. Sada ću zamoliti još jednog od organizatora skupa, gospodina Mirka Jovića, da vam se obrati. Naše majčice Srbije, pre 2 dana, kao pristojni ljudi, bili smo ovde u ovoj zgradi da se najavimo da ne bi bili neželjeni gosti. Očekivali smo od predsjednika Srbije ili makar od nekog iz njegovog kabineta da nas dočeka sa onom rakijom iz Bajčetine koju hvali, ali izgleda da on ima neke bolje goste za tu rakiju. Pošto nije hteo da nas dočeka ovde ni on, ni neko iz njegovog kabineta, poručit ćemo mu neke stvari, a znamo da ima ovde oni koji će mu to preneti. Gospodine predsjedniče, pre 20 i nešto godina krenuli smo ovim beogradskim ulicama verujući u preporod Srbije. Mnogi od nas nisu dočekali živi, mnogi su izranjeni, mnogi osiromašili, ali vi ste u međuvremenu dočekali tu priliku. Vaši kontroli ovih dana nazivaju vas oslobodiocem, nazivaju vas ocem nacije. Ja moram da vas pitam ovde u ime ove najbolje dece naše majčice Srbije. Da li ćemo na kraju vašeg mandata biti nacija i da li ćemo imati slobodnu odležbinu? Ja moram da kažem da ne očekujem od vas da budete otac nacije, jer niste vi ipak tako nevaspitani kao Dobrica Ćosić. Vi vrlo dobro znate da srpski narod ima samo jednog oca nacije, a to je Sveti Sava. Očekujemo od vas da ispunite vašu glavnu obavezu. Vi ste, gospodine predsjedniče, vrhovni komandant u državi Srbiji. Ja vas pitam ovde ispred ovog naroda, imate li vojsku i jeste li vi vrhovni komandant te vojske? Ja mislim da nemate i da niste vrhovni komandant. A reći ću vam ko komanduje u Srbiji. Znate vrlo dobro, na jugu Srbije komanduje NATO pakt na Kosovo i Metohiji. U južnom delu centralne Srbije izazivaju i vas i Dačića podivljale šiptarske bande, koljači koji kažu dođi da skine spomenik ako smeš. U Raškoj oblasti znate vrlo dobro da komanduje Zukorlić sa nekom novom Handžar divizijom i preti Srbiji. U Vojvodini vladaju kriminalci, vlada američki general Grakovac i komanduje. Uhapsili ste samo jednog njegovog činovnika Kasu. Šta će biti sa ostalima? Šta će biti sa Čankom? Šta će biti sa Pajkićem? Šta će biti sa Vajom Gojković koji su ovih dana primjeli? I postavlja se pitanje šta sa onim koji je glavni izvršilac, a to je Bajatović. I završit ću s ovim, gospodine predsjedniče, ne komandujete i u Beogradu. Na nivou simbola se to vidi. Vi sedite u muzeju, a komandant Beograda, Dragan Đilas, sedi u Boru. Oformio je i svoju parapoliciju koja ne pretira ljude po Beogradu. Mi smo došli da vas pitamo, hoćete li da komandujete Srbijom, da se pridružite ovom narodu ili ćete dalje dozvoliti da Srbijom upravlja NATO pakt i njihovi komandanti pešadija od Kosova i Metohije do Beograda. Pozdravljam vas sve, živela naša jedina otadžbina Srbija. Sada ćemo zamoliti našu sestru Katarinu Cvijović da vam otpeva jednu pesmu sa Kosova i Metohije. Hej, crvenka,
trava, 5 godinica nisam tebe brala. Kosovo mi pile krilom suzu krije, da doće te pitao mene niko nije. A ja molim te, zbog ponosa junaka i slave srpskog roda, zbog sreće devojaka i Božije blagoslova, ti ne daj da ti odem bez krsta i bez slave, ti ne daj vido dane da ime mi ne stane svete. Moj ponos drti svi junaci Boga mole, da s nebesa sjajnu zvezdu spusti dole, da obasja Hristom verom Sina Hrista, građani su devi dečane zločista, da se vrati na Paštrinu planinu, da jaganci izjave na Rimu, da ih pojim, da dragog mi pozdrave, što mačinski ne nosi, a ljubav mu je ime, na oblak crkvu zidava u njoj, zaprosi me svete. Moj, hej anđeliće crkvi tuga spuste, na sred stara Dušanova bela grada. Metohija, sjajna zvezdo, biće moja, oče naš nek bude opet volja tvoja. Moj požure i život bi dala, da bi tebe svojom rukom brala. Živela Srbija! Hvala Katarini. Sada će vam se obratiti. Tomo, ovako više ne ide. Vučiću, ovako više ne ide. Dačiću, ovako više ne ide. Ne ide jer je vaša politika u rekordnom vremenu srozana na nivo trgovine i iskaje srpskih nacionalnih interesa. Ne ide jer je to onaj isti put koji su nas vodile sve propale vlade u zadnjih 12 godina. Ne ide jer je to put na kome je srpski narod ojađen, a nacija i njen integritet, naše sveto Kosovo su danas ugroženiji nego ikad. Predsjedniče, dozvolite mi da vas podsjetim na 21. februar 2008. kada ste nam na tom istom Kosovu položili Kosovski zavet. A danas smo svedoci da se ta vaša zakletva ne ispunjava. Svedoci smo slavnog dijaloga Beograda i Prištine, a čak za nas Srbe i nezamislive saradnje u podizanju granica sa Kosovom i Metohijom, u kojoj učestvuje čak provodi vaša vlast. Gospodine predsjedniče, gospodo ministri, ako je narodna reč zakon, onda vam ovaj narod poručuje da je jedina časna alternativa
ovako više ne ide. Vučiću, ovako više ne ide. Dačiću, ovako više ne ide. Ne ide jer je vaša politika u rekordnom vremenu srozana na nivo trgovine i izdaje srpskih nacionalnih interesa. Ne ide jer je to onaj isti put koji su nas vodile sve pred propale vlade u zadnjih 12 godina. Ne ide jer je to put na kome je srpski narod ojađen, a nacija i njen integritet, naše sveto Kosovo su danas ugroženiji nego ikad. Predsjedniče, dozvolite mi da vas podsjetim na 21. februar 2008. Kada ste nam na tom istom Kosovu položili Kosovski zavet. A danas smo svedoci da se ta vaša zakletva ne ispunjava. Svedoci smo stvarnog dijaloga Beograda i Prištine, a čak za nas Srbe i nezamislive saradnje u podizanju granica sa Kosovom i Metohijom, u kojoj učestvuje, pa je čak dovodi vaša vlast. Gospodine predsjedniče, gospodo ministri, ako je narodna reč zakon, onda vam ovaj narod poručuje da je jedina časna alternativa bez kompromisna borba da Kosovo ostane srce Srbije. Prekršite li tu zakletvu, prekršili ste sve. Svedoci smo da Haški sud oslobađa ubice, narkodileri, mafijaši, da tak čak ne želi ni da optuži svjedoke srpskim organima. Haški sud samo osuđuje nas Srbe. Njihova poruka je jasna. Ako nisi Srbin, možeš nekažnjeno počiniti bilo kakav zločin i Haški sud će te osloboditi. A samo dan posle oslobađujuće presude jednog takvog kriminala ljudi iz vaše vlade nam poručuju kako treba nastaviti sa saradnjom sa tim sramnim tribunalom. Oni nas čak i ubeđuju da je to u našem srpskom interesu. Aman bre ljudi, dokle ćete? Da ne vidite i ne čujete svoj srpski narod. Jeste li vi čuli za kosovski svet? To, Vučić, Dačić, valjda ste Srbi. Dali smo vam glas jer ste pošteni ljudi. Održite red i ispunite kakvu zakletvu. Izdajom se ne ulazi kakvu istoriju. A nije da časne alternative nema. Ona je pred nama jasna kao sama istina. Odustanite od samih pregovora sa Prištinom i odneženja nasilja od naše braće i sestara sa Kosova. Odustanite od saradnje sa antisrpskim Haškim tribunalom. Pomožite srpskim herojima zato će mi donati na Dalmaciju. Recite ne Evropskoj uniji i evroatlantskim integracijama. Ovi danas nisu naši prijatelji. Recite da Rusiji i ostalim takvim dobronamernim zemljama. Prihvatite Putinovu pruženu ruku i vratite Srbiji slobodu i dostojanstvo. Ne gradite granice u Srbiji tamo gde ih nikad nije bilo. Hvala. Braće i sestre, pođimo ka vladi, svi dostojanstveno iza transparenata, da i tamo pokažemo našu jasnu poruku. Hvala vam.
E sad svi!